Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. 32. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men hamala aleyna as-silaha feleyse minna ve men gashshana feleyse minna." Ravahu Muslim. Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kimde kim bizge karşı kural kötörse, jana kim bizdi alday turgan bolsa, al bizden emes. İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Hadiske düşündürme. İslam şeriatında kandın ordu öte jogorku darajada. Jana kıyamat günü adamlar arasında birinci bolup esep kan tuuralı bolot. Oşonduktan kıyamat günü bul dünyada bir tamçım tamgan kanda joopsuz, esepsiz kalbaydı. Aru Allah Taala momin kişini hakikatsız öldürүү çoğun günü ekenin Kur'an'da aytkan: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kim momin adamga kas bolup ataylap öldürse, anın cezası tübölük tozok. Ağa Allah'tın karı jana kargışı jayt. Jana anın rayımынан kuulat. Akırette Allah ağa çoğun azapты dayardap koygun. Kimde kim musulmanlarga karşı kural kötörse, alardın jüröktörüne korku salsa, anın bul işi jer yüzündögü en çoğun buzukuluk bolup sanalat. Hadistin ikinci sözüne kelsek, jalgan bul İslam dinimizdeki en çoğun günölördün biri bolup sanalat. Hadiske layık, kim öz işinde, öz sözünde, öz amallarında çınçıl bolsa, Allah'tan aldığında çınçıl bolup жазылат. Alemi kim öz amallarında, öz sözünde jalgançı bolsa, al Allah'tan aldığında jalgançı bolup жазылат. İnsan jaşoosunun kaysı tarmağı bolsun, öz mamilesinde çınçıl bolubuz kerek. Soda satıkta bolsun, öz jumuşunda, öz üy bölösünde bolsun, çınçıl bolsa, al oşol pendenin, oşol insandın imandoluğu. Jalgançılık bul sıfat Allah jaman körgön jaman sıfatlardan biri bolup sanalat. Hadisten alına turgan paydalar, birinci paydası hadisteki gashsha degen söz aldoo degeni. Jakşı nerseni jaman nersege aralaştırıp satууну gış dep koyulat. Je jakşı nerseni jaman nerse menен aralaştırıp adamlarga көрсөтүү degeni. Hadisten alına turgan ekinci payda hadisten bilsek bolot, aldamçılık çoğun günөө ekenin. Antkeni mına ушул aldamçılık kılgan adamdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özün taza tutup jatat. Alar menden emes dep aytты. Menden emes, bizden emes degeni bul çoğun günöөнү bildiret. Hadisten alına turgan üçüncü payda, kim bizge karşı kural kötörse, al bizden emes degeni tuuralı İmam Navawi rahimahullah aytkan, munun manisi bizdin hidayatыбыз menen hidayattалбаган, bizdin amalыбызга, ilimimizge, tuura jolubuzga erçibegen, ağa layık iş kılbagan degen manini aytkan. Jana bizden emes degeni kapır degen manide emes. Bizde dele bir kişiden narazı bolsa, sen bizden emes ekensin dep koyuşat. Uşo okşoş. Hadisten alına turgan 4. payda, musulmanlardan kanın adal sanap, namısların adal sanap, alardı kapırga çıgarıp alarga karşı kural kötörse, al insan kapır bolup sanalat. Alemi musulmanlardan kanın adal sanabay, namısın adal sanabay karşı kural kötörse, al çoğun günökör bolot. Hadisten alına turgan 5. payda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazarda bir kap buday satıp jatkan adamdın aldынан öttü. Oşol kaptagı nersege kolun salıp kördü, kolu bir nındıka jetti. Oşondo o uşul budaydın esi bul emne dep suraganda, o Allah'tın elçisi jamgır jaap nım boldu dep aytты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol nımın adamlarga körсөтүп koyup tursun.
деп анан ким алдаса бизден эмес деп айткан экен. Хадистен алына турган 6-чы пайда, алдамчылыктын зыяны көп. Аны кылган адам күнөөкөр болот. Жана ошондой эле эч бир адамдын табияты алдамчылыкты сүйбөйт, жакшы көрбөйт. Жалганчы менен адамдар мамиле кылышпайт. Хадистен алына турган 7-чи пайда, жалганчы аманатка кыянаттык кылат. Бул мунафыктыктын, эки жүздүүлүктүн бир сыпаты болуп саналат. Хадистен алына турган 8-чи пайда, жалганчынын жашоосунда береке, жакшылык болбойт. Жана мусулмандар арасында ага болгон ишеним жоголот. Жана жалганчылык менен алектенсе, адамдарга зулум кылган болот, аларга жамандык кылган болот. Аллах мени көрүп турат деген нерсени ошол жалганчы инсан, жалганчылыкты өзүнө кесип кылып алган инсан менсибей калат. Ошондуктан жалганчынын акыр акыбети жаман болот. Валлаху а'лам.